Tala Fou se whapoponga o tala mai Ausetalia, ale video Samoa le nei aso for reile. O suinga e whatau tu la fono i whalwhainga luenga e peo na pasi ai le whainga malo le leiba, wo ono wawe wa aia, ina wo whailo le malo e fia ngā lue whatasi mana au pai pisinisi, i a teu le iei nei tu la fono fou. O le minstau o whea ngai man mta whaioi le nei o Tony Burke, le sa ia whaauru le pili le parlemene le stofi, o se vaenga o reform ia i atatau o tangata whainga luenga. Ta ua le 7 News sa whaitio ina tele pisinisi le pili le nei. Ai lalo suinga e pēna ta ua o le amana o miai pule o whainga ruenga, ia au sia se madienga matangata whainga ruenga, ina ia whetu na i taimi whainga ruenga. O le ama whai le tangata whainga ruenga na awela na pule le workforce watchdog, pe a whai te ena le pule se madienga. O lo mata i tū pēr lai le tō tele o tangata whainga ruenga a lunga o nei suinga, a o a fo ini a whianga o le ai i le au whainga ruenga. Pe amale lua afe tangata e umia fale New South Wales wa afia ilo longa i le stete o le amata atu le so o nga waa i le tuina i lalo to e li pea ma to e whetuna i fo i tūlanga o fale ma madie fo i whetuna inga molo na fale i lalo se fuafuanga fo o le malo e pe o na whaelo mai nei le 9 News. O le nei fuafuanga, walu se rau miliona e wha aruai, e wha atupe le federale ma le stete le alangolango ia i lātou, e ana whare ia ua a fia ilo longa, mai le vale o Februari mamati tau sanga nei, ia mai a wha i tū wha aloto i whale o Ballina, Byron, Clarence Valley, Kyogo, Lismore, Richmond Valley, ma Tweed. O tā ua foi o lea fuafuanga ma le Northern Rivers Resilient Homes Fund, o le ama waise fesosoani tau tupe o atu i le se lau wafe, mo le tuina i lalo o fale, pe o atu foi le 5 wafe fesosoani mo le toefisi i tai o fale, i no fuanga saunga le mū. O le sona fola whaatasi mai ei nei whaamtaranga le pāremia ma le Premier o New South Wales, mai le whaai tū lea o Lismore. O le Tala Fou mai New South Wales o Dennis Sue, e se furu iwa tau sanga leo lo whatau wa ina saia tau mawhai e maua mai ni tupe mai customers po paanga le Optus, wa whai loi le so e ono i oe i ona mōrianga. O suna texti paanga le Optus e to aiva swutonu, ma whaatonu e tutongi ana le lua afe e transfer se tu stupe le CPA, a le ai o le awha o ngā loa o la tau wha maumonga ni sori ngā tūra fono tau tupe. Whai mai e iei se tupe na transfer ane se tasi le nei whainga, ma pu e nai loe leo le nei ari ima whai iei mōrianga. O wha maunga whaariro lilo o paanga le Optus pe amare se 4 miliona, na iei se tūranga na matia na uos wha iera o unanga le Optus ia se tema. O wha iroa le ripote no teimi nei wa tō te tara i tua su, mai tō tūra i whamsinonga ia November le aso valu. O le minstawa onga Ausetalia o Sarah Mitchell sa anga i le whaitua Broken Hill le vasa le i fola le 2 miliona e whatu pe le whare le i o whale mo lau whainga ruenga mtanga ruenga ai ui sa fia le tō tere lea folanga pe taina whaitio ina nisi le minsta o no le lea i o sana fuafuanga e whai sa whatala noanga mwhai a onga e whatala noa i mata upolo o lātou la ngā. Ta wan minsta o le fuafuanga le nei mo ia whale e fuafuanga i whai a onga fau le anga i atu mo au onanga wa wasu inga tā tele whale le nei vai tau. Pei tai whamai le New South Wales Teachers Federation i le leipea a wala toi anga i atu le minsta i Broken Bay se i vanga na ua fō ia le whaafitau le whaatau lau whainga luenga ma onga i Broken Bay. Ma le tala muli e tō tolu o vai tolu ina iei le whaelonga o le se lau ono se 4 miliona o le tālonga le loto le pōna pō. Whaamtalanga mara ofisa le tālonga le i Ausetalia pe o na liputia wa tā wai le tō tolu o marumalo e mai New South Wales Lacey, Victoria ma Western Australia. Whaamani e siria ma le tai 5 miliona le tangata ua maua. Ta wala ta mamai Perth sa whairo na ainga e fōringa o ia ua malo ai le tonu. Ai tui titi foi misi le taimi na whata waila na pepa mo le se i le pōna pō. Ta ua le ta maa le tūranga o pito i fia i ono lona winga o le ama whai nei launa ia whataua se whale mosiana whanau i le kiwisi masi. O le tangata o malo mai Sydney na whataula na pepa i Penrith o le isi manu malo mai Victoria. O tala na le radio Samoa mai Ausetalia le nei foi asfareile, whai ua toi foi ma le au unanga le radio Samoa ma le nei vai aso, se iau ria foi le vai aso fō, manu ia tere le whai unga le vai aso, wha asoi foi.